bayaw an animudo nga sunata nadayo pahira bisan diin nga piyesta kay karuya palira ang sayaw akurat sa bisan kuti laan balong mong at kwarta basta malipay lapat warahay problema iandam lang aning igagala. Okay, da mga salamat Honorable SK Kagawad Jason 5 og sugan man han imo ado damo nga salamat